Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Derfor, alt hvad I vil, Irena, Elisabeth, Lisa og du konfirmerer sin kristne tro. Den er vigtig i Gud, for Herre Jesu Kristi Far, som i dåben har gjort dig til sit barn, styrke dig i din tro, i dig mod, velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed. De konfirmationsord er fra Johannes evangeliet, hvor der står: og lyset skinner i mørket, og mørket greb det. Emilie, Hún er í faldri myndavél. Já, það tók langa tíma að finna hann allavega. Það verður spennandi að sjá hvernig þetta kemur út. Þetta er ekki búin að taka bara upp á þessu. Já, þó nú. Vi har ikke rigtig nogen musikanter her. Jeg vidste bara ekki að það var svona. Ok, hvað er þetta? Hérna... Áskurður. Ég var svo sveitakætt. Já, laga þetta.
Hvað endur hérna hafa kósí bak við? Hvað eftir þrýfa ekki að sjá allt rusli sem liggur hérna um allt? Þetta er bara snjó. Ég veit ekki hvað það er svo ykkur. Það er líka mett. Það er smiling líka mett. Það er ekki test. Verður svolítið lifandi á myndunum. Þú hóttar bara skilta. Já. Den er der ender bag dig. Og myndu, Irina. Yes. Bein í baki, brjóstum fram og rassinn inn og magan inn og allt inn. Irina, gå og tag enderne af krampen og tag et billede. Ég með sólina hérna ekki alveg réttum einn. Yeah, baby. Work it! Jeg var bedre til at rykke end dig. Irina, hold om ikke. Ligesom den her går. Der er slæden inde. Jeg får øje på tænden. Vær en enhjørning. Ligesom mig går. I'm a unicorn! Hvorfor faldt du nedad? Þið takkir svanavatni saman. Alle dine damer, Óli, komdu hérna og takk mér og Írunu. Hérna, svona. Ég vil síðan tekið mynd af, hérna svona fjölskyldumynd af okkur öllum, ef þið viljið. Já. Only like Matt. Það smelti. Also tired after so long. Really? Yeah. So they stop around 2 and then it's like a time to just if you need to. But I can tell you it's bullshit. It's because when I've been now to the competence, I called them that I cannot come. So she asked if I can come this day. It was Thursday. I said, yo, no problem. So I came. And then she said that actually we should have honor reasoning like every day. Because they pay them, right? Yeah, that's what I told her. Huh? Cassie, du skal se det her billede, det er mega smukt. Akkurat spil mig. Ham der. Yeah, it's a good cook. I love to cook actually too. Yeah. But I love to also eat from somebody else. Yeah. Yeah. He can just use everything what he wants. What is he making? It's a vegetable soup that is like this. It's done with that and it's been doing like almost a few days. It's no less but it's been with a blender. And he's gonna fry some